kelas berat semua cuy, jangan macam-macam. Lo masuk, dijepit, keluar, jadi ubi jalar. Jangan macam-macam. Waka waka, samina blaza ngalewa, ada Afrika. Oke, ini last day in Turkey. Gue mau bikin rambut gimbale supaya pulang ke Jakarta penampilannya berbeda. Ini gede-gede banget ya orang. Gede-gede cuy. Ini kita harus berhati-hati ya. Semua, aduh ya. Boss, donne-moi ma mèche. Tu donnes la mèche, elle pose sur sa table. Donne-moi le mèche. Ça, c'est pour de qui? C'est pour moi. What's your name by the way? Diana. Diana, where you come from? Cameroon, Africa. Ooh, Africa. And you also? Yes. Yeah. Africa? Africa, Cameroon. We are coming to Cameroon. Ah. Cameroon, Samuel était au football. Yeah. Yes. Samena Waka waka, samina blaza ngalewa, ada Afrika. Africa is very nice. Yeah. I never been there, Africa. How is it? The place. Very good. There is a place for tourists coming. Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup. Ce n'est que la plage. Benin. Is it expensive there? No, For the hotel or everything? Not too much. You have not too much. Very nice place. Not too much expensive. No. Oh, okay. If you want, you hold it. You can hold it. Ladies. Now we are doing African style. This is the style for our country. By the way, very nice. yes. By the way, I'm Nikita Mirzani. I'm a celebrity in my country, so it's my pleasure. You already eat? You eat already? No, you wanna We eat are something? working since morning. Ah, We you wanna just eat need work to something? came here. I can order for you if you want. Thank you very much. It's my pleasure. Ne coupe pas pour moi, non. Je sais pas couper. Ne prends pas ton, ne perds pas le temps pour couper. Non, coupe pas la mèche. Je suis en train de la natter. Attends, donne-nous quelques minutes. Ne te dérange pas pour Donne-nous couper. quelques minutes, on va se faire l'espace. Terus ini kan yang gimbal orang langsung dari negaranya, jadi pasti lebih bagus. Nanti lu dikasih voodoo. Soalnya yang terakhir kamu itu kan gak rapi kan, Kak? Enggak. Mau cas. Peut-être c'est un pays qui ressemble à la Turquie. So are you working in Turkey Yes. for hair? Yes, for her. Kayak punya studio kayaknya. Ini kelas berat semua cuy, jangan macam-macam. Lo masuk, dijepit, keluar, jadi ubi jalar. Jangan macam-macam. Lo mau coba, Abai? Sama kelas berat, ini kelas berat loh ini. Lo ditibarin kayaknya langsung ini meninggal. Non, elle est qu'elle travaille ici. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu qu'il a ménagé. C'est non. Il est venu chercher. Elle est qu'elle travaille ici. C'est qui la nuit, non, mon frère? Tequila. Dia mau tequila kali. Nanti gue digebukin lagi di sini. Untung harta benda ditaruh di safety box.
Tu vois, non. Et leur façon de nous accueillir. Gila. Tu avais beaucoup de bagages. Kayaknya dia gangster deh. Lu jangan tinggalin gua ya, gua takut gua digebukin. Itu Afrika. Ada lisensinya kalian Santos. Gua pasti akan kalah kalau lawannya begini. Ça, c'est où ici? Après, ils amènent ici des produits. Non, ils viennent aussi ici faire le tourisme. Ici, c'est le secteur de la Pousser avec moi ce soir. Voulez-vous pousser avec moi ce soir? Voulez-vous pousser? Pourquoi? Tu aimes les choses comme ça. Quand tu sais à bien la peine de faire. Jam setelah udah mau selesai tuh, ini pengerjaannya bagus banget, rapi, tertata, tersusun dengan rapi, tek tek tek, segaris keren. Emang dasar tangannya ya, emang ini kan dari negaranya dia, jadi lebih cepat ya. Tadi kita mulai 10:30, sekarang udah jam 1. Berarti udah berapa jam? 2 jam setengah. Baru 2 jam setengah udah mau kelar. Udah. Nih babon-babon ini untung nggak bau loh. Masa? Enggak. Coba kalau bawang gue udah muntah-muntah kayaknya dari tadi nih. Pakai masker loh gue supaya virus nggak masuk. Alah. Oh, kalau 30 menit lagi kelar, lu yang menang dong. Masa lu tadi 1:30 emang lu bilang? Itu kan ada catatannya, Nats. Dicatat loh. Tapi nggak harus sih, itu baunya aja kan cuma begitu, remeh. Iya, soalnya jam 2. Atau 2:30 siapa? Dia. 2:30. Enggak. Taunya Willy sekampat. Udah. 2:30, dia sekampat. Kevin 2:15. Kevin 2:15. Antara Kevin sama dia. Karena yang bawahnya yang bikin tuh dia deh. Oh, ini yang ini. Oh, dia bagian bawahnya. Masa 2:30 udah gugur. gugur lah, 2:30 gugur. 2:30 gugur ya, Iyam gugur. Nggak dapet 10 rel apa? Apa yang sama? 1000. 1000 apa? Lira. Lira. Nggak dapet loh. Wow, dia pengerjaannya very detailed. Good job. I like it so much. Thank you. So for the price is 1,015. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Hitung lagi. Iya benar. Ya kan? Katanya lo ngambil 2.000. mana 2.000? Oh iya mana? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Okay, and this is tips. I give it all to you. Thank you very much. Oh, c'est mon téléphone comme ça que je vois. I know that you are hungry, so you can. You are named for music. You should what me. I'll stay. I'll enjoy your music. Nikita Gang. Nikita Gang. Nikita Gang. Nikita Gang. Nikita Gang, Nikita Gang, Nikita Gang nggak sih? Nikita Gang, Nikita Gang, Nikita Gang nggak sih? It's an Indonesia language. Indonesia language, my country. Okay. Misalnya gitu. Dia udah dengerin loh. Tunggu temennya dong. Ini itu Nikita Gang. Oh, je t'ai dit, tadi Jan.
Nah, kan dia senang lagi. This is your shout. Joget lagi. Ya. Perasaan tadi lu ngantuk dah. Dikasih duta seger. Nikita. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Ne dites pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Oh, maman Nikita nous a donné le pouvoir. Alléluia. 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 Dia happy. Okay. Ah, maman. Thank you. Aha. Okay, bye bye. Bye-bye. Thank you. Bye bye. You're welcome. Thank you. Next time. Next time. To my friends. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Check it again. Coba. Jangan sampai apa katanya? Jangan sampai dibilangnya orang Indonesia itu tukang nyampah, bikin berantakan. Jangan sampai kita di negara orang dicap seperti itu. Ayo coba. Ayo mak, ayo. Kayaknya nanti dipotong ya. Itu mau makan ini buang aja. Dia mah, Willy tuh pelit medit tahu, masa dia nggak mau kasih itu Apanya? ke negro tadi. Ih, aku baru suka rendang. Paling ngerti. Itu udah sambel. Kata siapa? Lunya aja dasar pelit nih. Nauzubillah deh. Kamu itu pemak kasur. Nauzubillah Willy Saputra Oke, kita lihat dulu pemandangan di malam hari. Kam tum here. Tum here kucu-kucu tahe. Nih. Jadi view di kamar hotel gua emang pas banget. Kamar hotelnya view-nya itu adalah jembatan Tanah Kusir. Apa ini? Ampera. Jembatan Ampera ya, kalian bisa lihat tuh. Jadi hotel ini menyediakan view ini pas banget di sini. Makanya hotel ini mahal banget harganya. Terus ada masjid juga. Terus hampir jam 4 jam 3 ada yang wedding tuh. Pre-wed. Masih ramai banget di sini. Jadi di sini pusat kotanya dan gue berjanji bahwa gue akan balik lagi nanti. Mungkin sama pasangan pujaan hati. Ini balkonnya tinggi panjang banget nih. Sini sampai sini. Tuh, ini balkon kita tuh. Sampai sini. Terus ke sini lagi. Dari tadi kan gue nggak bikin YouTube ya, cuman kalian aja. Karena gue so busy here. Nih, ini juga masih ada balkon tuh. Oke, karena udah jam 3 pagi juga dan waktunya gue untuk istirahat karena besok gue akan pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan masih mau beli oleh-oleh lagi. Kira-kira gue bakal beli oleh-oleh untuk anak-anak dan pembantu yang di rumah apa aja. Besok kita pergi lagi ke kota yang ada di Istanbul, Turki. Bye!